Niš, rimski Naisus. Mesto je rođenja rimskog i prvog hrišćanskog cara Konstantina Velikog. Svoj najveći procvat grad je doživao u periodu 317. do 334. godine, u vreme kada je car često putovao ovim prostorima i boravio u Naisusu. U bližoj okolini grada formirana su poljoprivredna gazdinstva, vile rustike i vile suburbane. Najznačajnije naselje tog tipa bila je Medijana, udaljeno od grada 3 rimske milje. Na Medijani je podignut veliki ekonomski i rezidencijalni kompleks sa nizom vila, ekonomskih i drugih objekata. Naselje je nastavilo da živi i nakon Konstantinove smrti 337. godine, a tokom 4. veka će prerasti u predgrađe Naisusa. Carevi Valentijan I i Valens su 364. godine upravo ovde podelili svoju vojsku. Na Medijani su pored antičkog naselja i 4. veka pronađeni i ostaci praistorijskog naselja iz bronzanog doba, kao i horizont gvozdenog doba. Prve istraživačke radove sproveo je 1864. godine Felix Canitz. Planska istraživanja započeta su početkom 30. godina prošlog veka, a u kontinuitetu se vrše od 1961. godine. Istraživanja koje vrši Arheološki institut iz Beograda od 1961. godine dala su mnoge naučne elemente za jedno novo i potpunije sagledavanje antičke Medijane, daleko značajnije nego što se to moglo sagledati 1979. godine, a naročito 1949. Za gotovo 8 decenija arheoloških istraživanja, obimni istraživački radovi nisu praćeni adekvatnim konzervatorsko-restauratorskim radovima, to jest radovima na zaštiti i prezentaciji arhitektonskih elemenata nalazišta. Svi otkriveni arhitektonski sadržaji su pre svega zbog izloženosti atmosferskim uticajima dovedeni u alarmantno stanje propadanja. Komercijalne mogućnosti ovog i ovakvih lokaliteta su neiscrpne i treba ih maksimalno iskoristiti za pokretanje zamrzle turističke privrede i podizanje srozenog standarda i ugleda naše zajednice u celini. Za realizaciju programa neophodno je angažovanje svih nadležnih i zainteresovanih institucija, a prevashodno onih koje neposredno rade na istraživanju, zaštiti i prezentaciji lokaliteta, društveno-političke zajednice na čijoj se teritoriji nalazi, nadležna ministarstva kulture, nauke, infrastrukture i turizma i drugih. Od svih segmenata arhitektonskog nasleđa najvredniji su, a istovremeno i najugroženiji podni mozaici vile sa peristilom, koji samo u Tremu ima 471,5 kvadratnih metara. Izgradnjom zaštitne konstrukcije nad najvrednijim objektom u kompleksu ostvarit će se potpuna fizička zaštita svih njenih vrednosti, a istovremeno se stvaraju idealni uslovi za završnu fazu arheološko-arhitektonskih istraživanja, konzervaciju i punu prezentaciju spomeničkih vrednosti. Ako postoji želja i obaveza da se bogata zaostavština iz prošlosti sačuva za budućnost,
Ovo je posljednji trenutak za početak. Novi početak upravo predstavlja najambiciozniji projekat prezentacije antičkog kulturnog nasleđa na našim prostorima, putevi rimskih carskih gradova. Mediana ima status jedne od najvažnijih stanica na tom putu. Objekat koji se podiže nad vilom sa peristilom, termama i nimfeumom na arheološkom lokalitetu Mediana u Nišu ima prevashodnu funkciju zaštite arheoloških ostataka, arhitektonskih elemenata ovih objekata, a pre svega vrlo vrednih podnih mozaika i zidnog slikarstva od štetnog dejstva atmosferskih uticaja. Istovremeno on omogućava nesmetani rad na daljem istraživanju i restauraciji svih očuvanih arheoloških elemenata, njihovu punu prezentaciju i potpunu turističku eksploataciju na najvišim nivoima zahteva svetske turističke privrede. Koncipiran je tako da ni u čemu ne ugrožava spomeničke i prostorne vrednosti objekata, već ih naprotiv svojim volumenom još više integriše, naglašava i ističe. Impozantnih je razmera sa konstruktivnim rasponom od 72,5 metara i površinom od 1100 kvadratnih metara. Gradi se kao laka montažna konstrukcija koji je u slučaju potrebe u budućnosti, a u kontekstu novih dostignuća i vizija prezentacije arheoloških vrednosti, lako moguće bezbolno demontirati.